Banka Poštanska štedionica, istorijat i razvoj naše jedine domaće srpske banke. Ideja o formiranju Banke Poštanske štedionice nastala je još 1871. godine iz vremena Kraljevine Srbije, a realizovala se 30. novembra 1921. godine kada je donet zakon o poštansko-štednom, čekovnom i virmanskom prometu, koji je predvideo osnivanje Poštanske štedionice Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Banka Poštanska štedionica je potpuno jedinstvena finansijska institucija na ovim prostorima, koja se uvek uspešno suprotstavljala naletima teških vremena i koja je oduvek primjenjivala nove inovacije u svom poslovanju. Prve štedne knjižice Poštanska štedionica je uvela 1. jula 1926. godine, kada je već imala razgranatu mrežu šaltera u svim poštama Kraljevine Jugoslavije, kao i državno jemstvo za uloge, i samim tim je postala najveća štedna ustanova u zemlji. Period transformacije Banke Poštanske štedionice. Prva šalterska mašina za knjiženje novčanog i štednog prometa je uvedena 1966. godine. 1969. godine uveden je prvi IBM-ov računar. 1978. godine uvodi tekuće račune građana u svoje poslovanje. 1984. godine sredstvima Poštanske štedionice završen je savremeni poslovni objekat u Beogradu, koji danas predstavlja sedište ove banke. 1990. godine Banka Poštanska štedionica prva na tržištu uvodi platnu karticu, post karticu. 1996. godine uvode se prvi žiro računi građana. 1998. godine počinje sa radom prvi jugoslovenski home banking sistem za internet kućno bankarstvo. Postaje član SWIFT-a. 2000. godine Poštanska štedionica uvodi prve bankomate. 2001. godine Poštanska štedionica se uključuje u sisteme EUGIRO i Western Union za elektronski prenos doznaka iz inostranstva. 2002. godine Poštanska štedionica a.d. postaje banka. 2003. godine širenje poslovne mreže otvaranjem novih ekspozitura i filijala, uvođenje poslova platnog prometa u poslovanju sa pravnim licima. 2004. godine Poštanska štedionica a.d. uvodi mobilno bankarstvo. Svojim korisnicima omogućava SMS upit u stanje za mreže 062, 063, 064, 065 i uslugu SMS dopune za mrežu 064 i 065. 2005. godine Poštanska štedionica a.d. uvodi usluge internet plaćanja kao novi segment home banking sistema, koji podrazumeva upotrebu tokena u cilju obavljanja finansijskih transakcija. 2006. godine u skladu sa zakonom o bankama Poštanska štedionica a.d. menja naziv u Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd. 2021. godine Banka Poštanska štedionica, akcionarsko društvo Beograd, je proslavila vek, to jest 100 godina uspešnog poslovanja i postojanja. Trenutna vlasnička struktura Banke Poštanske štedionice, javno dostupni podaci preuzeti sa sajta Banke Poštanske štedionice dana 24. maja 2022. godine, glasi ovako: Republika Srbija ima učešće u vlasništvu banke sa 72,65%, javno preduzeće Pošta Srbije ima vlasnički udeo od 16,95%, Telekom Srbija a.d. ima 9,52% učešća, Republički fond PIO ima 0,86% učešća i Fond za razvoj Republike Srbije ima 0,02% učešća. Što se tiče baziranja svog poslovanja, Banka Poštanska štedionica bazira se na sledeće oblasti: na stanovništvo, na mikrobiznis, na privredu, poljoprivredu i na finansijska tržišta. U ponudi Banke Poštanske štedionice su raznovrsni proizvodi u vidu kredita, gotovinskih, refinansirajućih, kredita sa osiguranjem, potrošačkih, autokredita, stambenih kredita, kredita za energetsku efikasnost. Otvaranje računa, dinarski, studentski, devizni, račun plus, izdavanje platnih kartica, debitnih, kreditnih i poklon kartica, štednja, dinarska, devizna i dečija štednja,
elektronski bankarski uslužni servisi, kao što su internet bankarstvo, mobilno bankarstvo, SMS bankarstvo, e-mail izvodi, Halkom e-bank, SME i office banking, menjački poslovi, transferi novca, izdavanje sefova, osiguranje, samouslužna zona 24/7, trajni nalozi, potpisivanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju, izdavanje i štampanje čekova i potpisivanje ugovora o penziji i invalidnini unapred, obavljanje platnog prometa u zemlji i inostranstvu, otvaranje dinarskih i deviznih računa za rezidente i nerezidente, odobravanje i realizacija subvencionisanih investicionih kredita, kredita za obrtna sredstva i likvidnost, revolving linije privredi i kredit za razvoj romskog preduzetništva. Krediti poljoprivrednicima i otvaranje računa za poljoprivrednike, trgovina hartijama od vrednosti, besplatnim akcijama, prodaja štednih obveznica, Tizi, prva nacionalna aplikacija koja omogućava brz transfer novca iz inostranstva u Srbiju, isplata budžetskih sredstava, roditeljski dodaci, dečiji dodaci, naknade za nezaposlene, boračko-invalidska primanja, nega i pomoć. Ono što isto moramo reći da je Banka Poštanska štedionica društveno odgovorna kompanija i to potvrđuje u vidu brojnih donacija, a neke od njih su finansiranje humanitarnih aktivnosti i lečenja dece, donacije Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, donacije gradu Beogradu, dodela štednih knjižica najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola u Srbiji, finansijska podrška brojnim kulturnim i umetničkim događajima širom Srbije, pomoć Romima i ostalim nacionalnim manjinama u Srbiji u vidu donacija, donacije za izgradnju škola i bolnice i sportskih terena širom Srbije. Banka Poštanska štedionica akcionarsko društvo Beograd je generalni sponsor Odbojkaškog saveza Srbije. I ono što je još potrebno istaći, da je Banka Poštanska štedionica izdala do sad preko 2 miliona kartica i prva je na tržištu uvela mobilnu ekspozituru da bi bila bliže svojim klijentima. Banka Poštanska štedionica izrasla je u modernu poslovnu banku univerzalnog karaktera, ali unikatnog i prepoznatljivog brenda. Kombinacija tradicionalnih vrednosti i modernih trendova rezultirala je učvršćivanjem banke kao lidera u poslovanju sa stanovništvom u Srbiji, budući da je zaposlenima u Banci Poštanskoj štedionici osnovni i krajnji cilj zadovoljstvo klijenta, jer samo je zadovoljan klijent i dobar klijent.